I don't remember very well, it was standard 4 noma is standard 5. Ngathi ngilele ebusuku uNkulunkulu wetha ngathi ngilele ngakhonjwa uNkulunkulu. Khumbula angamata ngasonto kube angakholwa ngasindiswa. Ngila indzaba iqale khona kanti uNkulunkulu umkhethe ngakafiki lapho. Ubithwa ngibithwe lapho. Sanibonani bazalwane. Wafika uNkulunkulu ke ngakhonjwa uNkulunkulu uyabona abane voice etshela kathi uyabona lo uNkulunkulu. Ngamangala to that vision. And indeed, because the man was inside of a class. In class, then actually, but it's like a house, not a big house. He was inside. And the Anna Kazeli, they want to coffee mist, like milk. Hallelujah. On that vision, bazalwane ngabona abantu labanyenti. Angakaze ngafunza scripture se Revelation. Ngabona abantu abanyenti bafole baye lapha kuye. Ngisamangele, something moved me to the other side of the crystal glass. Ngiyahambisa le crystal glass laba bafole ngale mina ngitawuhamba ngala. Ngathi uma ngifika ngihamba ngala kunembobo like a window kwaphuma umoya laba phakathi uNkulunkulu. Mara ungasi umoya lo wefeni, ungasi umoya lo vutako, ungasi umoya lo moya lo uyaphila. Kwaphuma moya lapha wetha kimi wangena emthimbeni wami. Umthimba wami washintsha waba mnanzi. Ngaba ngenyindlela in that dream. Kwendeka konke lokho laba basafolile ngale. Kuthi bafolele nembathi. Lo moya wambamba laqhubeka le vision ngaphapha. I never forgot. Kwathi uma siqhubeka ngikhula ngitshele bangani bami nje ngisakhula ngithi ngibe na a strange something man. Ngibone uNkulunkulu manje baxhaka siyadlala. Ngikhonjwe uNkulunkulu ngimbonile ngemehlo. Bose uyakhula wena. And ngabe ngimbonile ngebhala. Hallelujah. Ngila itouch anointing kaNkulunkulu yambamba khona. So bese kwathi uma kuhamba isikhathi so sithi khonzela and ukhumbule ngikhulela ku environment yasekhaya siyaqhubeka and then sengathini ukuthi asekhaya njengemfana eminyaka emphathi ngibanjwe ngilenyifo lengayathi. No one lo ade watangifilela ukuthi yini lo. Until bazabani organish ni cut it short until to a time lana ngaqala ukukhonza nje bengumwesele sishale icamelo bona leta badlele lasewesele sisha atingoma madoda asapheli madoda siyeka. Then uNkulunkulu to that moment wangendela umusa ngasindiswa ngaqala kuba ne-encounter naye. Uma mina ngifetha ukumukela Jesu angamva ngebantu mina bengikhuluma naye face to face. And then many things happened. Wamfundzisa shumayela, wamfundzisa kudumisa, wamfundzisa kuningi etindlela tehlukahlukene. There are times la mina nenkosi uJesu besikhuluma so sibukene kwesikhathi sihleli kubhankstool. Kwesikhathi ame ngale kwedrati mina ngime ngala. Sesiyakhuluma kuthi egcineni anginike scripture. And then there are times akhuluma ngibone phambi setandla. Nathi ngisendomisweni bese ngiyathakwa. Muwe phansi. Umuwe phansi bese kube ne voice. Emnandi.
sibe siyakhuluma yang-instructor nabo ukuthi ngenteni kufanele ngente njani. Baqhubeka beza nokuba impela inyenti uNkulunkulu watenda. There are times Jesu ukhuluma naye mina ngihamba la phansi